Still basakhala abalandeli bozalo ukuhamba kwafikile kuzalo. Khumbula ukuthi ufikile wahamba ngawo lapha na uMay ngonyaka 2021 and ukuhamba kwakhe wahamba engashongo ukuthi uzohamba wavele nje wazuma nalo uzalo likaze lakhipha istatement ukuthi ufikile uyahamba. So after hamba kufikile wavela indaba ukuthi uphelwe icontract. So ama-fans ozala debuza ke page lozalo ukuthi ngabe uhlelo uzoreplace ufikile yini na. Bona ke uhlelo ukuthi wenzani khona phana kuzala uthandana naye lapha na uSibu even nangendlela nje izinto ezenzeka ngayo irole yakhe ikhombisa ukuthi ahlahle irole kafikile. So ama-fans ozala debuza ngempela ukuthi ngabe uhlelo uzoreplace ufikile yini na. Le ndaba kafikile impela ama-fans alo uzala lokho ekhuluma ngayo lapha na izolo epage ebuza impela ngaye ufikile ukuthi nasi isikhathi sihamba bengamboni kwenzakalani ukuthi yena luzala impela likaze la ikhipha ke indaba ngayo ufika ukuthi ahlahle kwenzakalani because ama-actor amaningi mawuchecka kuzala ashiya nangoMamlambo kunendaba ukuthi uyahamba nawo mangcobo sabona behamba even sho nozekhethelo but indaba kafikile ke impela ke nayo besingakayitholi ukuthi ahlahle ngabe uzobuya or akasabuye but ngizokwenzela ke research ngokucheck ukuthi ahlahle ikhiphani because nangendlela ahamba ngayo uhamba ngendlela engekho right ama-fans impela akhalile ngaye impela ufikile kuze bathukile bathuswa ukuthi sekukhona uhlelo noma becheck uhlelo usehlala naye lapha na uSibu uhlelo futhi ukhombisa impela ukuthi ngathi ureplace ufikile because indlela izinto ezenzanga ngakhona udlala nje ahlahle irole yakhe ufikile. Ngicela ukuthi ungitshele ukuthi unicabangani ngendaba yakhe uhlelo nofikile ngabe wena mawubheka nje esayidini lakho uhlelo ngabe uzoreplace ufikile noma cha. Ngicela ungitshele lapha ezantsi ukuthi wena ucabangani ngayo le ndaba. Ngicela ungakhohlwa ke nje ukuthi like le video engithi ke danke ngiyabonga.